Headmaster ya wanoda Huni Valley Senior High School Ra Daniel Edu Esrepa wana wo bie ni aban womra mebo school no ni mpuntu ne ma bebre to sintie e ma no nkoso se de wo pe no ode adesire yi atuja Afia pem ahankora dusu num na ote Huni Valley Senior High School na sese ukopi mu high school for besa pem ahanso ni dumienu e na wonom wo honom a emu apem ahanu ene num eye ma ya emu ahanum ene nsianso eye mema na school pani ya oda school no ano Daniel Edu e na wode atodwa wa bra school no edi ni mfrinhye aduonum afidida e na wode atodwa se school no wo nema pia how pia eguso aye bohunde brose amanfo betum na ababboa ye na yetum edi bidi ababedi eduma de odi kan ne titiri ne se mprempre mu ade nkondwa ankwada ne betena so no atosini school bia wo secondary school bia sum nkondwa ba ye de ne de even two cohort na wo fie no a wo school no kra na we say ye hwempo no nkondwa ne nso afi yana asase kese oda ha na me say me speech me ka say na nanom de 1 mile square acre na what the mine say yemfa ne school no Meshebele ni ye ugina hode ma Prestia Huni Valley Wisdom Kujo enso e de atodwa se mafuti enso omu nsua de adesua ntro mo ba ha inya ma ka nyina okofia botumi but adesua de okotene fie na ese resource ya usua ya de mpa ntimesre omu mi omu no mu nsua de no mo nso omo ye tese enso ne nkurasefo nkwala ye call DC primary school or Ginasi Kutia sibibi ekura bi asepa na footpath ya nantini yakọ. But nobody knew say you be on one day we can be leaders into million and no echi in an anakwabena mponsa ya no ene wa hina wo bosomtwe na nanoma trankonya enam saa kwan so editor school fo nanim se wantwe ho firi no bone ho na onyere ho ma wadesua no ehu hia wo no se de be ya daachi butaya odi esi wonani so no enketesia mlante enkwala mu school ha de na mudua na de nso na muta ana mudua ni ye wo wi sam ho ana mudua ni ye o mu amablabo mo akasa mo education papa ni mu ana o maame wa pinu moja ni wa abele papa no de wa be to school ha say dan kwa ma biala also be ba be yes professor